Impela veke le emidlalweni kubudisi sicale imidlalo yeCAF sicale kuBetway Premiership na ucala kuCAF iOrlando Pirates nayidlala neLuki ngiyacabanga ukuthi seyindaba nje yokucedelela ngemva kokuthumba 3-0 emlenzeni wokthoma kubonakala nje idlula iya phambili iOrlando Pirates kababudisi ke sichimeni seKaizer Chiefs basibetha ekukhambeni ku1-0 badlala nesiceme esidlala ngamandla esinengikhwepha isisunduzako hle kuza kumele ukuthi iChiefs incame nangabe ifuna ukuthi ichugulule iscoreline leso saka 1-0 ngoba nange zingadlala ngokulingana isiceme sasabetha igondelo ekhaya kuzakuba mraro esicemeni seKaizer Chiefs unless kube i1-0 bese ziyakhamba ke ziya kuma penalty mhlambe ke iChiefs ngaba nethuba ngalokho kumele nje izithumbele umdlalo idlule nawuzako ke la kubudisi khona kula ngaphakathi kuBetway Premiership isicema sesikhukhuni sidlala umdlalo womkhaya nesicema sePulukwane City isikhukhuni ngiso sodwa singakabukhulwa ukufikela nje eligini kodwa ke indaba yokuthi badlale ngokulingana neChipa phakathi kweveke nje ngicabanga ukuthi ngiyeza seyibalimaze kancane bekumele bathathe advantage Sundowns njengoba ibechiwe bavule badose baye phambili badlala nesikhukhuni isicema esidefenda kohle isicema sePulukwane City kokwakho isicema esidefenda kohle omnye umdlalo engicabanga ukuthi uza kuba namehlo amaningi kiwo umdlalo wesicema seMamelodi Sundowns lapha idlala khona neRichards Bay ithumbile phakathi kweveke iSundowns lobile iSundowns kumele ichugulule izinto yokwazi ukuthi catch up ngoba na uthi uyaqala imidlalo yayo iyanda kodwa namaphuzu awandi ngezinga ekumele ngathana anda ngalo ngisuke lapho ngichinge lapha eBloemfontein imidlalo womkhaya isuwelele neMarumo Gallants isuwelele 7 games without a win iMarumo Gallants 6 games without a win uhlokонolo siyama uThembi sabalandeli besichema ukuthi phela vekele uyokuchugulula izinto ngesichema seMarumo Gallants Marumo Gallants idlala kuhlehle siyibonile na idlala neChiefs ngo1-1 phakathi kweveke enye into ngicabanga ukuthi izobakhuthaza kuhlele umdlalo womkhaya abalandeli beBloemfontein bazabe bahlukene phakathi angazi ukuthi bazabe basekela siphi isichema kizo lezi zombili angazi ke mlaleli ukuthi wena kile midlalo engiyibaleko wena ubona ngasuthi kuyokukhamba kanjani nange unombono singakuthabela ukuthi siubone ubhale khona enzasapha bese sibona ukuthi wena ubona njani sikhathi sokuzomsikinyeko ngebelo urabhula unqophe akwande mlaleli ngiyakulotshisa namhlanje ngohlelo lethu lemhleni ihlelo fulela onetwa uGwekwezi FM